Ucoka huriro thimu ugite mwana na ndahuriro thimu niguo ngoya thimu njurie ni nani na njite wega Susan, habari yako, nimepoa sana. Ajiri ati sijui mimi ni afisa kutoka sijui nini police station, na kupigia juu umeripotiwa huku. Nimeripotiwa nimefanya. Kija kuna mtu anasema sijui uko na bwana yake na ampei amani. Anashinda akisema sijui ati ako na bibi anaitwa Susan na ako na mtoto. Ni bwana ya nani? Anasema ni bwana yako. Na sasa bibi yake ana complain sijui ni Gemore. Bibi yake anafaa kukuja complain police station. Kwani nimeua bwana yake ama nimembeba? Ngoja dameleteri kama wewe ni afisa, wewe fanya hivi, unafaa kujua mahali nakaa. Mwenye ameripoti lazima anajua mahali nakaa. Na Gemore de nyumba, Gemore afisa niko kwa nyumba. Simtanikujia. Barora thusire nawe Gemagerai. Made ya nyumba girai. Ucio wa report ni na ngimuraga gukwirira gwakwa ni gukwirira nie mwene. Ungire. Riu ni gumwiritwa makire. Ndeciragia riu ati ngorago ndi mundu wa kwenderio guoya muno. Nigwanjiri hapana. Acha nikwambie riu Marieri. Akija hapana Susan. Mimi nakupigia simu kwa sababu mimi ndio niliolewa. Waima na ndahikire na dinada. Mora negwo na wahikire riu ni wahurira ngo eshua ni kuhika hikitio nake ngo ndamure riu ni riri kuhika ni rigubatara rithurimwo mini na rithondekwo muno yugete atia exactly yes tondu gutiri kuhika ngimenya riu kairitu we thina uri ucemanitie naguo ni ta uria ndirari naguo ngimure riu ni wahurira thimu nguteithia atia akijani uramenya riu ni kuma tuikaranirie nake gutiri ndungigaga igana ri mutumia na mutumia wake etagwo Susan na mwana wa kahe akijira umeza ngimure mimi acha na mtoto wangu ngimure niulize kunihusu mimi nigwa juriria akijira we ni bibi yake ngimami si bibi yake ngimure mali ulio leo uninipata huko mno ngorire nyumba asa ngimura na riu ana ucio murakienia nake mureri murutire na kuonania mutikagerie kuguruhania naguo so ono uyu arenda kuingatwo ni kuingatwo tondu ori na riu akahuthira uri urari kuo mbere tondu ni ahuthirwo ni arika yes na ni agianda riu nawe songa nilete mwingine riu nugo ndamurege maikarago yes muturire ucio riu ni ndia tukirikire ni gwanjiri riu ambirie kurira ngimana cha kulia ngimana nuko ndaguteithie no go ndekire niguo fati gwika uondoke ngimetor ni gukurehwo ngimana ni ndiracoka ni atiga utindai kuhenia ati anganie ndi mutumia wake ni ndiracoka ngimana misi rudi hiyo nimekuwa sure sirudi wewe ukorwo ni kwenda guthina wambe na guikara ri weika mundu uyu ni ari agwitaga kwira riu riu let's talk riu reke ni nderira ndari jetha haja wai mwana wako na miaka igana mwana wako na 10 years 10 good years ni ari amuona na ndari amuona na maitho ona riria maresemanio ugo njira ndari menya ndamoi ona hanini 10 good years ndari acoka kuhura thimu ndari acoka gwikondu riu hindo twatigana ndari na bitterness ta mundu na hindo riu mahurira mathimu mau ahiki acio ri twarikania nao ri mami riu ari hau makihura thimu koguo ni iguaga mami niwe wanjirire rehe thimu yo mami niwe wamuhurire thimu matari maria onari akihurira mwana yes akimera ndakwira atiriri tigana na mwana wakwa kimera ndirokire mwana uyu arakuire ndeo yothe ngimuonaga na maitho makwa ndiracoka ndiroka ndiregirira mwana wakwa thibitari ndiroka ndirahiuhiria mwana wakwa arahona akimwira nona muhiki ucio aramuhurira thimu tathiumukanie na akimwira na nginya we ndagukaniria hau ndukanahurire mwana wakwa thimu